Sharp. Yesilwane. Lo msindo lo lethu lunguvangilenge sheya le lo msindo ukuthi kuyanguma kunalikhaya nani. Nangisali. Kodwa njani na umsindo nangakuqincishiswa ngani Slwane ngoba uyayiva phela noma ikhalela phansi leleta usayiva wena. Gogo ngibani ongathi December? Ngubani ongakwati lo? December uhlangana phi nalo msindo? Malange volume vele, malange volume ayehliswa kusami nga December. Kahle bo Slwane nina ningaba seva kungafika December. Hayi Gogo, lo D wa December just dance. Lo D. Hayi uNkulunkulu. Uhlala umnyaka wonke usolukhala ngithi full rate uthi wena le nto yampongoloza ngathi December. Sengidecember tophinde yakhuluma sokufuneka nje. Hayi bo Slwane umsindo ngifuna uze ube lethu le. Angithi ke bengisolo nginciphisa yonke letinyanga solo ngiyayinciphisa bengiyongela ke December yalo sesiyayicedzisa nje ivolume yalo mnyaka siyayicedzisa ngeke phela kulungile ke le t-shirt iyawuqeda ngalesi ngoba lothi uyawasha uyampongoloza uyangiko lo lokungaqedzi nathi teacher nathi yini nalebambile ukuthi ukuqedela kadze ngicedzile kunetiwashe kadze lamabhodo awashiwe lawa ayithi awashiwa clean kakhulu amabhodo lawo Yesilwane msungihlolela bo lala khala jejane lawa naletinyembeti lawa ngangiyatibuka la buka uyatibona wena la uyabona ukuthi kahle bo Slwane kahle lamabhodo afuna aqale phansi siphiswa lesitimo man mina kahle bo lamabhodo ufuna khanye Slwane naqhwebethela ngibone uthekima ngiwashe teacher le ukuthi angakhetha ibuko hayi sekusha ke lo lokho angikwade uthi funa akhetha ibuko mina ngikhiphe ibuko la hayi wakhathi ibona kwenze njani ngoba ufuna kukhanya ubona ini ngokuyetibona umfuna kupheka nomfuna ibuko nomfuna kupheka hayibo gogo kahle hayi la ithi lekho ibuko ke kusha ke lokho ibuko Yesilwane lamabhodo lawo lokho ibuko hayi kusha ke lokho ulunga lo ngitendele vele ulunga lo ngitendele